le ama sain kan journalist te MNF Legislature Party mingin chibai kabuk chewa Legislature Party kan din nuwa press conference voi ni kan nei na ania voi na hian member som kan ni lain pani antel lova URM chakma le pu prova chakma te URM hi Delhi lama alasina prova hi abial lama awma wangin aizola station song chu tuna hian kan kim theya chu kan journalist ten in real ruwa zona in nei takin kan soi masa ani voina hianin eng issue berange press conference kan yang ti in real ruwa zona tam tak awm kan ninga kha paper kan sem towa kan nei tumna in muwa kan sarkar thasari ma chau kan thon chunga hian mi puite thawang hau ngai na tur le sarkar kan thon mekin anti tura ansoi anti lo charchar na te anti lo turan soi anti charchar na te soi tur kan nga khop maya a mai ro chu press conference voi khanna hi chuan a big voi khata hi chuan item pakhata subject pakhat chunga concentration nei kan du thina wangin voine hian food civil supply and consumer affairs big chunga concentration peturin kan local ani ti kha athuma theya kan soi ani kan muang khan thupuya po ZPM sarkarin bu faiman za ti to tura thutukna asiam hi mi pui poi soina le za lo na ani su le bat ro se ti in kan da a ei tun na ya food civil supply and consumer affairs hian na satakin sarkar dan ding lai abo chiat na te ten bu fai supply le thil danga mi puite zirtira diklo tak tak min zirtira dana sa taka abo chiat na chungchanga te food civil supply and consumer affairs kal tlanga mi puite torna na sa tak omme ka hi soichua kan tum ania chunga chuan point sang sang kan siam te a point in totin toite te in kan han soyanga ka chiar pa anga avai vai chiar lovin tikhadin press statement a hard copy kan pe ba chewa a soft copy te a omboka tin document a support kha engkim kanon da awangin voinia kan soi hi politics a in beina awang mota kan du soi kan nilowa sarkar tanga RTI document kan lak tele thil engkim a support document engkim oma ronti kan ni ti hi kan soi ma saduni pakhanna chuan supply department in bu file tura tender achwa dana danding line sa takin abo chia Mizoram Public Procurement Rules 2020 chuan limited tender restricted tender mangin nuai som hi le panga ai tam man thil le akhapa chu a link kan da ba kha engkim mu thein ta khan enclosure a om boka chumi chu supply department bu file na hian he dan hi nas takin abo chia chumi awang chuan chengnoi sang bitam tender hetianga oma hian nge ya kan thin honest money te tender te anda nge turangai te po anda lo sim te tin experience nei to po pakhat ma an phut lova tumle du nei an ni ti ria hetia an tia hian dan sa takin an bo cheni ti in pakhatna khan kan da chumi ti fiera tur chuan panina khan tender sang niamber RL store kulikon te chu dan palzu tan holin a aina sataka chang sang jok LZ Juice mel thumte supply na tam takhi an pe ani RTI act mangin kan zota ta chuan tender chang niamber RL store kulikon te an than lo chan chu bu fai C grade supply tura tender an chan wanga di atia ma se ta khan supported document kan don da RL store te khanin C grade chan tumin an da regem ti kha in lo enanga ta chuanin heta an in soi fiana hi adik lo zia RTI manga kan zona min chan na kan mu ani tin chumi elama chuan helaya LZ Juice an pek awang hianin
sarkar hian sum tam tak nuai za tam tak a hlo pha year of consolidation antia in ren chemna te an soi mek la hian na sa taka an du sak zong te an du sak du na wanga dan pal zu ta tender chang niam zok aya chang sang zok an pek na hi dan poi soi lo na corruption lian em ani ti hi MNF legislative party ten an dan an poi sak lo na akha kan han ta lang tel du ani apa thumna chuanin kan supply ministerin ZPM thalai te political training ani pi ni som pasari thasari sang ni som hi palia khan bu fai supplier than chungchanga a in rol lo thu asoya amai ro chu sarkar kal phung zong te han en le sarkar lo om ve to te ina kan experience kan thiat chu SPAB ina athan a hian a concern minister ten kan approve an than hi adike a tha e kan ti nge ngai ania chung ang zong a chuan engma tel velo anga in soi charin helaya hianin kan minister hi a in soi fia in soi filim atum thina ma se chiang takin SPAB minita po mu thein kan ron da a approve a hetai hian atel nge ya mo phurtu ani hengai chief secretary ho te an mo puwa ka velo atitata mo phurngam supply minister responsible government kan ma mo angin mo phurngam supply minister kan du le ti kan soi le du bok ani adot le apalina chuanin athupuya po kan han dang hei voinia kan ngai poi mo em achu ZPM sarkarin voina bu fai kat varten kezia cheng som le panga a kan le kezia cheng som thum ni tura za parsena an han ti sang tur october thaman tura thutluk na an han siam ringot thi apoi kan tia lung chet thak kan tia thing tlanga amo khopuya mire theite he mi awanga an tra na satur sia kan mo wangin hei en non le rangse kan ti ani adik tak chuan bu faiman ti sang tu chuan ministry kal to apo in ron khom na te a stakeholder sang te ron an ni thina mi pui economy te po en chunga ti ani thin laya vo in nia mi pui te mire thei te har sat na po manghil dera za ti sang tura thu na an siam hi en non le seng heng ang chia hi chuan mi pui ai o pol sang an ni amo political party sang ten en po soi ho na te in ron tan te om silangin chutiang tu chuan he sarkar hi kan phut tata bu faiman anti to tumna za anti to tumna hi MNF legislative party chuan mi pui thawang kan hawa ti tom le ngei tur le hei hi en non le ngei turin kan phut ani adot le kan la serious apanga na chu nam nuk khoi ani Food Civil Supply Consumer Affairs Department hian nam poi an soi lian leti kan ta lang dua tun haya hachek biala mizo kholhun tak puldung sei khwa a kan ram ri kholaya khwan pulding sei khwa oma chung kwa somriat le panga lai ration card nei te kan supply department hian alo delete ringota an card alo paisa ringot hi nam poi soina nia kolai kan ram nge village council te po na ya ration card nei nge khu Tripura rama min khal sak antum mi chu kan ti ni hei hi nam poi soina liau an ye wangin rang takin ration card thi pele se kan tia he sarkar hian nam thil le kan u nau te adai dova oma nam dangkara po mizo andi na te mizo rama andi na te waisen taka kalpui chang te an in hum him na le an economy ti chakve tu ber an ration card an pai ringot mai te hi apoya Tripura sarkar ko chon pek ram tum ngar zo kan hilaya keinin kan pai hi chu he sarkar hi nam ko nga hi chon an mit adel kan tia chu van he sarkar hi in en non se nam poi an soina po hen thu pa po cho hial se kan du tak zet ani adot le chuan atop na atlang kom na a thu matira po ka soi ang khan kan sarkar kon mek thasari hian anti tura an soi anti lo chara anti lo turan soi anti lo char mai hi
mi pui te hne na an thu tiam ang hian kalve to seng ti hi kan legislature party hian kan ngen tak zeta kan chief minister te minister dang te MLA te midang te aya thabik felbik anga in soi ngar te hi an that bik na te an fel bik na te an thiang him bik na te hi mu thei turin pholang seng voi di chang kil sang a hian corruption in phiaru tam tak mu tur om me ka hi zoram mi pui an mane be siren i tu te voi ni hen an lungai me ka ni ti kan thiatin an in tiam angle an in soi ang nge ya om turin legislature party in kan phut ta ni ti kha voi nia athuma a akam keu na le statement soi chiar pa in kan soi ani e